Matou ia o tamar ne fiafi. Matou whamuina lo suafa. Matou oitau nuu mai fo ile lii. Stasi fo ile lii o kalame whaauau o matou au unanga ia toi. O iai fo iso matou atu nuu le li ia i le whata otolia i to whanga nei po. Matou wala awatu ia te oe tamā whaftai tele. Sa tu inatu nei aso ia te oe le wei uina po o tu maupea lo wanga le leia te i matou. Matou mangana lea, matou upu lea le tua le nei afiafi. Ia wha manuina lo suafa e whaavau. Tamā a mataina le nei polo kalame le ie, peo nei ai le ie, ia so lulo vai aso taitas o Israelu le nupa ia. Ina i mawhai le ie o na whatala le ina le tua o mātou tangata. Ni mawhai le lii o na o ai o fina ngalo. Le sa vali o le whiau o le tala le lei. Tamanga le meila o fio le amataina se i o ilo na whai wina. Tu mawatu ia te oelo lava vi inga. Na tia le tangata le tua. A ia ali oe ke riso manu malo i o mātou tangata. Le mwhai le lii. O na mātou i loa, lo mamalu malo silisili esi. Whamanuia iso mātou atu no pele o Samoa. Whamanuia le lii i tonu mauta malawa, tonu o whale whai ngā luenga, tonu o taawale, o lunga o waa, o lunga o le whunga i le ele, le li e lunga o le sami ma le ea. Whia lava le atua, e o iai le mamao o le whiau o lo tala le lei. Iai le atua lo au la veai ma lo au wha malo lo, o lo au whaola le li. I o mātou tangata. E langa leo lau whiongang pa ia whamtala loto o ia i mātou nea fiafi. Ono o Yesu Keriso. Amene. Amene. Ia, talo fa sa mo nea fiafi. So whamuia. Ia, e toi whalofa ma whatalofa atu fo il tatou o unanga nei vai ma le fiafi. Ma lo le soifua manuia. I ia lava le tua, mai lava ile amtanga o nei aso se i o mai fo nei taimi. Ia o lotu maupea lo na anga le leia te i tatou ma lava. Mai lava ile tatou polkalame, ile tai au, se i o mai nei taimi. Ia o lo anga le lei pe le tua i tono o tatou ainga. Mo le tua i fo ile nganga whaftai. Tele lava le tatou o unanga, ia i sunga i whawhia ngainga, o auna le tua, mo tofa le tua, o le auta talo, o le aulango lango, o le auta wai, whaftai la o tau ngā ruenga whita, ia o lo whapena o na tapo ia whaiva, o au tama whanau, e maise o au nā le li, o lo whapena o na whai ngā ruenga mo le whinangalo le li, ne mwhai on tato whaalau te le ina le whinangalo le tua, nea fiafi, ia ua le mwhai o na pa au mai le tato missionare po le tofine ia lise ia ono nisi fo i o tutongia whale ainga. Ia il manatu malingona ia ele mwhai o na tuina al tatou po kalame pe o na iai o afiafi o asolulu teitas o Israelu le nuu pa ia. Israel the holy nation. Ia lela wa tatou iai le vaenga lo na lua. Pe on tatou amatalia i le vaiaso utona i atu i le vaenga mua ia o le sauninga o le paseka le asa whaingaluenga tuai le sunga le awao po le sunga fo le whaiaonga ia ulale na futo ulali ia ma le sunga le missionari a lise a whele maiawa ia nei lava yaso ia lewa o le whaftai le atua o wanoa o le whaftai le lii o lona finangalo o tātou te le malamalamai ia lea fo ua ma tolua tuai martina le ainga le nea fiafi ia vi ia ai le atua al so patapati vi ai le lii. Lord, hallelujah. Praise God. O le ali tele o le commitments ma le tele o mei tono o tatou ainga o tatou whanau o ngā luenga and mele fe metala tuspa ia i le tusi a sapuka mele o tele o matai whaalinga na mai le li i ele tua o alava por kalame o fuafuanga i tono ainga ia ele mawhai o na tuina le misiona ma le au unanga
ia o le visiona ua mai le atua ngalue ai lei se tutongi o lo o tauia mai le atua le auaunaga ia e whamalulua toi fo le tatou ainga ia ona ua le paau mai tatou missionary ia pe ona whaatulaga ina ia alo au mai fo le whaatuatuanga i tatou aunaga i aupilangi nei ia e whaawawina le tatou pokalame o Israelu no ia whelawa se mea o lo e whaafongafonga ma e mai mua me nea fiafi e whaatalofa atu le aunaga le Global Kingdom TV i le suafa au le lei o Yesu ia au le lei pe o tatou uma lava amene whaatalofa atu fo i au le atua ia o lo tala whaauto i se no uma so se afioanga ia whea lava o lo whapenao na tofa i le li e te ngalue ma e whainga luengai whea lava se whata whaitaulanga o lo e tutu afiai ia e whaatalofa atu le aunaga mai apilani sa'i ma ngele i le 5 sumaleonu Tairo Road i le suafa maualunga o lo tatou ali'i ma lo tatou whaola Yesu Kristo e whaatalofa atu o tinali nea fiafi whaatai fo'i ono le whaaunoina o lona taimi o le neitina e se le pisi o le neitina aso ai whaatai le atua ia lea fo'i ua maua se avanoa e mwhai ai ona sosani fo'i le aunaga ma le tatou pokalame nea fiafi ia mai lava i le aso na alofaina ia le atua le asio afine fo'i Avigeio ia mese fo'i o le tu'eseseina ma le tina sa whailaputala le tina tausaga atoa lava e te malolo ai ma le tatou aunaga ia ona o le fatoaiga tausi mai se fo'i o tono aiga ia o tiuti ma matawhai oi whaleaiga ia ai le avese ai le langolango e ala i te talo o le tapuaʻiga mai se o le ana pongi ia mo le tatou aunaga whaauau i le aso ma le aso e whaatalofa atu o le tinā le nia fiafi tuna atu fo'i le aunoa se tasi pe 2 minute e te whaatalofa atu ai fo'i le pa ia ma le mamalu o Samoa e mai se o le aiga pele o le atua ia mai lava i le masinga o iuni i tausaga te anei ia se ia o malei taimi ia lea foi ua e toe silasila ma le tinā o le aiga lea ua toe nofo ia le laulau fo'i lea fiafi ia ia ai le atua ia le atua lenei afiafi ia ma lava ona whaafetaia le atua i lona alofa tunoa. Amen. We thank God for His grace and love and protection over us. I am so honored and grateful to be here tonight. It is unexpected, but hey, you know, when it comes to sharing or just being an assistant for the Word of God, I am honored. So, whaatalofa atu Samuel au whaafongaanga, whaatalofa atu I wo maainga pele, ia o maumaile nei whaasole nei afiafi, ia whaapea o na whaamalamala atili le nganga wha i o le atua, ia I lo loto, ia le share ina fo I o lana fiompa ia wata mawhai atu ai fo I le nei afiafi. So I thank Global Kingdom TV, ia po le director fo I o le nei TV mo le avanoa, whaaro o maua o nei tangata e mawhai e o na whaasoa atu fo I, ia pe awai mai le nei afiafi. Yeah, on be umai fire ia vi ia le atua. Praise the Lord. Pa manuia le atua no lotu. Amen. Praise God. Hallelujah. Ia ela mam ve ala no le tunatu mo I lato umala vole lumo tato unanga le fiafi ia ole tinale ia sia sasa after tele mafuta mai tina timanesta after mo fa manuianga after fo I mo talo ia o mau e pēr malosi e tautua I le li malo ngalo whaatalofa atu a tima lainga sunga toina sunga 45 au ia le atinu malo fo mafulu after I tele lava le mafuta mai tato whilo I le aso atai au ma tato polkalame ia e peo na tupoina ia stof taitasi whatua ta ele komiti ma lo ngā lue ma lo lava le patoto ngā wenga le li lo whatele mo ulua ma le uso ia Abrahamo pe tai atu I whao whaftai tele mafuta mai sunga la whengainga ia tala le mailo talofa pasta ma lo le malue fo neva yaso fatua ia te portu tanga le vau fatalofa atu le sunga whengainga ia whamnu ma le ainga le nea fiafi ia mai se foi ia o ropeta pele masina ia tinale ia ropeta whaftai tele mafuta ma le nea fiafi ia lava le atua
Alpha and Melda whataitele na mafuta mai eilanga leo le li nei a fiafi. Praise the Lord, hallelujah. Fatua le a Florence na nai vou, ta lufa fatua lufa atu le sunga whawhengainga ma longa lue, ma se foi tina tuitea whataitele lawa na mafuta mai nei a fiafi. Ia, se o tofine ia ngalo en se misi se peti, a inga le mai wiri, ia whataitele lawa na mafuta mai nei a fiafi. Ia le foi e, happy birthday Faletua, whamanuia le tue loso i fua whaongaina so se awa unanga, mai le tinai ata ele committee, ia, whataitele lawa mo whamanuianga nei a fiafi, ia ua maua lunga ai le vi inga o le tua. Nei a fiafi, ia leo tato iai le, Vasa lona lua, po o le vaenga lona lua o le tato series o lo whanga solo, pe o tato iai fo le neiva tau ma neiva taimi, ia o le sauninga o le paseka, ia pe o na ngā lua toa le sunga ia ulale ma le sunga le missionari alise ili la fo iwa yaso o tona yatu. E ese le matango fie o le whasoa, ia e mase fo i o le tatala ina mai o le au ngā o le nei sauninga mo i tato umalawa. E o mai lava i le taimi nei o i tātou o whanau le tua i o mwhai o na sosoni ina i tātou le upo le rii ina i mawhai o na tātou whaamanatu ina pēa le nei tau saminga tātou whaamanatu ina pēa le nei sauninga na whaia ma saunia ma tāpena ina e le tua i a walo na nu i a maisa i tātou le whanau wha le nganga i a la le tua nefiafi i a o le tatou tusi na ia i lunga o le soto suma lua, whai pe lua suma lua, ngai lua suma wha. Ia ai ke le ai si kusi le e umakatau atu, o ngai le ofi umai lunga le kako screen. Ai wana o nei waenga mwhai o na oto mo tatou nei a fiafi. Po o ni highlight o mea tā ua lava o le nei sauninga, mai se foi o le nei tausaminga. Ia ua lau i bilu ai foi le au Gerisiano ia wa lau sila fia o mafo i tātou ia au o toi a whea tātou o unanga ono le wheo tātou i ai le vaitau ma le vaitaimi ia i le whaamanatuina po o le tātou tapena ina o sauninga ia wale ngā luenga mai ea ngā luenga ato atoa na whaia e lo tātou wali i o Jesu Keriso mo tātou malawa. Amen. Nei la fia fila tātou o tātou tusi e soto lam tātou pas fulma le lua ia lo fai puna e luas fulma le lua i le luas fulma le wha ia la tātou fai ta le lau fai tau ina wha Samoa to tu le tina e fai tau wha Britania tau te ave fo i se fusi i sopo ma fufui le toto ua le ipu. Ma tā ai le la au whaalawa i lunga. Ma pou e lua o le whai tutoa i le toto i le ipu. Au a fōi nei ai so o tau e u whafu atu le whai toa o lona whale se i o i le tae au. A fioane fōi le li na te whasia ai kupito. Pe a si la fia e ia le toto i le la au whaalawa. I lunga ma pou e lua o le whai tutoa. Ona so sopo ane leo le li i lea whai tutoa. Na te le tu ina atu, le na te whasi o tia e ulu atu i o tau whale e whasi a te o tau. Tau te tau si a fo i le nei mea, o le tu la fono i a te oe atoa mau whanau e whaavavau lava. Amene. Mantole sa tato iai le vai aso na te nei i le whaamalamamaina i le sunga le awao po le sunga fo i whaia aunga ia ulale. Ia vaenga tā o le sauninga po le tausaminga nei o le paseka. Mai lava i le whai wina o le polkalame, ese le matango fie, ese le suamali o le afionga pa ia le atua. Ia tātou te whaalongolongo mo tātou wao mai ai, le tā o le nei tausaminga ma le tā o le nei sauninga. Na tāpena ina e le atua mo tātou umalawa. Au le nā fiafi, ua na o ni vaenga tā ua o mwhai o na tāpena ina le polkalame, ina i mwhai o na toi whaapupula, a o se toi whawhangu, o se toi whailo i a te tātou, ina i mwhai o na awani ave sea
o tātou loto na i mwhauna wana i ave sea le tā ua o le nei sauninga ma le nei tausaminga. Ia i o tātou tangata au na i le li, i o na i na tā ua. Lea la sa tātou whaitawina le a fionga pa ia le atua nea fiafi. Ia le atu ina atu tinana te whaitawina whaperitania mo tātou umalawa. Amen. Amen. Praise God. So this is the book of Exodus chapter 12 and verse 22 to 24, and it reads, "Drain the blood into a basin." Hallelujah. Amen. Then take a bundle of hyssop branches and dip it into the blood. Brush the hyssop across the top and sides of the door frames of your houses, and no one may go out through the door until morning. For the Lord will pass through the land to strike down the Egyptians. But when he sees the blood on the top and sides of the door frame, the Lord will pass over your home. He will not permit his death angel to enter your house and strike you down. Remember, these instructions are a permanent law that you and your descendants must observe forever. Amen. Hallelujah. Praise God. O le whatuina o le Paseka, o le whatuina o le tausaminga ni o le Paseka na tāpenaina e le atua mo tātou umalawa. E maisi o lona nu. Yeah. Le nuu filifilia o le atua e peona i e tātou o nanga le fiafi. Le nuu pa ia o le atua, le nuu pa ia o Israel. Le alanga tātou iai vaso le tea, le ana saunoa le sunga le wa opo le sunga fo ia o ia ulani. Le tā ua o le tele o whatonunga, le tele o mea na whatonuina i le atua mose i le tapenaina o le tamai maa moe, i le tapenaina o le sauninga le. E le aima se mea e le i whaia e mose. Mea umalawa na whatonuina i le atua, na tapena o mai mose. E pei o na whatonuina i le atua. Le lau tātou o mani nefiafi. I le whai upu le lua sumaluanga i lua sumalwha. Na whetalai i le atua i a mose, na whai atu i a mose mose. Whai atu i toe inga o Israel, i o latou pupueni i a maa moi, ma fasi, ma au mai le toto, o na fufui ei leo whai tutoa, ina i ma whai o na sopo ia, ina i ma whai o na sopo ia le tangata wa au ina mai e le atua na tea, fasi o te un matua o ai kupito umalawa. O se ata fo i leo wa toi au mai mo tātou, le anga o le Paseka sili lea na tāpenaina e le atua mo lona nu. E o fo i ata i tātou, o Yesu Keriso, o i o le Paseka sili. Hallelujah. I le taimi la mose ma le vai taimi lea o le sauninga o le Paseka na whatonuina i le atua mose. O le toto le manu, o le toto le mamoi na whaonga ina. A le ua o mai tātou taimi, i le whenga inga fōu. O leo wa claim e tātou le mana o le toto Yesu Keriso. Amen. E se kako ngofo la ikiki il vaenga lea. Ona ese le tā ua. Luma la ititi atu lava le tusi lea esot. A tātou wa aimo tātou sila i le. I ke leo mala ia nga o i kukongo ai kupito. E ese le matau tia aia. E ese le matau tia. A le mea muli lava lea ma le whatonunga lea na tuina le atua ia mose, whatonuina i tua ina o Israel e whai. O ka ngaka umaringa i kukongu o i o lato whali. Le whai mai le tala la fionga le atua. Inga ia auange ia, ngai koe uru whafoses. Nga ngai olor kei me sau o le tangata e wha o matia umatua umalawa o Aikupito. E lei lawa seisi e mwhaiona, toi whasawina. A lea lau tātou iai le toto le fiafi. Ona o Yesu Keriso o i o tātou Paseka sili. Hallelujah. O Yesu Keriso o i o tātou Paseka sili. Ia tuinatu tina le fiafi. Praise God. Hallelujah. Ia le atua matango fie fo i le tātou mata upo po i whaasoa fo i le nei. I just want to, before we get into the blood and how it's significant, because it simplifies the power of the blood of Jesus. You know, I just want to talk about the word Passover alone. Amen. Le toi whamatalaina atili
o le pasita for Hallelujah. Passover alone, when we say it in English, it really just states what happened in the story as we read the story. In the verse 23 where it says, "For the Lord will pass through the land to strike down," meaning peo se taimilea sa whapea o na pasia ne aile nganga fo ia po o le atua fo. Amen. Amen. So it's a time where God allows Himself to pass over, or His angels to just pass over the people while they were living in Egypt. Amen. Amen. So as we say it, it's so simple to say Passover, but there's a story as we read tonight. Taso faitawa fo ile nea fiafi ile malosi ia malisi le ese fo i lo tato atua. And Passover is a, you know, it's a religion that is celebrated over and over. Olo whapea o na whamanatu pea ma whamanatu pea. E tangata Israelu ia le paseta ona e yailo na mafuanga pe yailo na malusianga, and their journey alone, you know, being set free from being slaves. So it's a story that is told over and over to their loved ones. Amen. We are talking about it in the Bible, but this is their history. This is what their ancestors went through in the time of Moses and setting them free. Praise God, in Egypt. So we look at how powerful God is, and the story of Moses alone, you know, Moses was just a simple, you know, ordinary kid, baby that was rescued in a river, yet he was the savior of the people at this time. Amen. So there's a lot of like very important things for us to take in right now as we talk about the Passover. And remember, before Moses, you know, in the story of how the Israelites got into Egypt, amen, the story of Joseph and his brothers, and how the, you know, the 12 tribes or the brothers alone got into Egypt in the beginning was, you know, it's a historical story passed down from generations. And then now we are talking about the Passover. Amen. So in the times of Joseph, we know the story. They came, they settled in, you know, the things that he went through because of what the brothers did to him. Amen. So over the years, wangalo umay tangata Israelu Yosefa, yaola may foilis tupuanga le sawel samale o Moses. So in this time of Moses, Pharaoh was starting to be scared of looking at the people, the Israelites, and seeing how brave or how strong they are growing to be in Egypt. And then his mindset was that he was scared, so he made them slaves. Passed over or because this is what God had to do. So through an ordinary baby, ordinary boy Moses, amen, that was raised in the palace, so he was used by God. Amen. So you know, everything that we tend to share about, everything that you do here on earth, don't forget Jesus. Amen. Don't center yourself. No, even in the time of Joseph to the time of Moses, they still acknowledge who God is. Amen. They still acknowledge who God is, and we see the hand of God moving in this story, and how the Passover came to be, and how people are now celebrating it. But you say, and it's such a joyful thing for us to learn about it and seek more of God's word, because now the Jewish people, they still celebrate it. So like we see how God saved his people. Amen. And what he did in the time of Moses alone. And the power in that simple act, or that
simple rules that they did. Mai le manu le toto le manu is so loya Pt2 simplifies the covering of the blood over each families. And each family has to do it. Amen. But beyond the South Pt2 ya po olunga for your frame, the top frame of the door with the blood. So if I loa to I for ya there is power in the blood alone. And this blood that we are talking about now is the blood of Jesus. Ole toto leo Yesu Kiristo. Amen. So we're talking about the Passover, but it's a le lava ele nga fo. Amen. It's a le lava lona whaongaina ole toto leo lo whapeona malutia ai oe mao malutia ai lo ainga because we believe in Christ. Amen. O lo whapeona tato tali tonu i le malo si anga o Yesu Kiristo le malo si anga o lona toto. Lea sa maliu ai o ia we are going heading towards Easter to celebrate sai fo'i le maliu ma le toitu mai lo tato ali whaola le toto lava lea. That we talk about over and over, that we declare over and over our loved ones, amen, over ourselves. So it's time we remember the blood, amen. So the Passover season, it wasn't really, it must have been a scary period for them. They must have followed every instructions, you know, clear, very passed on by Moses. So nighttime, you cover your door and you don't go out at night until morning comes. Amen. So failas ka ko pula fongo fa apea ilai sa moa ma fa ku o file mu o nge ko fa wa isilimpo. It's so hard, but you know, in these times, this is how fearful they are. This is how fearful the people were of God, because they have seen what God can do. Wo fa peona lato moli mawina yo lato matsale le matautia le atua le mai fa mai ya mes ni mala sa fa peona fa tau nuina e pizzo. So who wouldn't be in fear of what God can do? Alatu loa le tulafono ia fa peona e no fo file mu to sono lo fale pe apo se ia lia leao. Amen. Praise God. So back to the blood and over to you, Mike. Praise God. Yeah, that's right. Hallelujah. Amen. Ole tatou te pion tatou whaasol nefia. Si o ka kongufu lai kiki I ongo kasi lea vaenga tā ua. O le tapena ina. O le sauninga nei po le tausaminga nei o le paseka. Na whaatonuina I le atua mose. Na whaatonuina I le atua lona nu. Mai whea, mai lunga o le usta. Mai lunga o le whaalongo. Ma whaasauinga I ngā ua sau le atua e whaumatia ulu matua umalava o aiku pito. Lea la whai mai tātou tuswaita mai ona amile mose le auto ina umo Israelu. Mana whai atu ia te lato, ia o tau pue ma ave ma moe mo o tau ainga. Ma o tau fasi ai lea o le paseka, ia leli. Mai la ia tau te ave fo I se fusi I sopo, ma fufui I le toto, ia leli, ua I le ipu. Ma tā I le la au whaalava I lunga, ma pou e lua o le whaitotoa I le toto, I le ipu, aua fo I nei, ai so o tau e ufafu atu I le whaitotoa o lona whale, se ia o I le tai au. Very clear, makua I mangingo le whaatonunga. A le whaaluanga mention mai le toto I. Ia le li lono winga, makua ke le o le tā u o le whaatonunga le wa ave I le nu o le atua. A wala atu I le tangata o mose. Inga ia fifi le mu umatangata I to tono o lato whale. Leanga leo wa tā, o whaalava o lato whaitoto. I le toto le tama I mamoi. A ora ke me sau wai le tangata le whaumatia ia unumatua umalawu ai pito. E so sopo, e sopo lia ele tangata lea le whaitoto o lo matua I mafia fia I le toto o le tama I mamoi o Yesu Kiriso. E se la le tāua,
e aka ko whaalongo mauska. That's right. Amene. Wai po le alawa le vali o le po whaalawa i li toto le tama i māmui. Mafia fia i lumo le whai totoa. Ai o le levo le po ai e anu i whafu. Amene. E no inga u whaumtia tato umala. Praise the Lord. O le sila lewa e ngata u o le tapena ino o le sauninga lea ma le tausaminga lea na whaatonuina i le tomusi. Ina ia whaasau ina ni nu, le ngalai whaatali ma le nu wholofola ina. Almene, o le taimi lava e fola i le atua se mea, e le mawhai e le atua ana toea, talipe ina lana wholofolanga. When God promised, amene, e whaataunu wina i le atua. Ao i mapolo misi i le atua, e whaataunu wina i le atua. Pe on tatou whaitau tu se salamu e walsu ma le iwa, whai pe tonu su ma le wha. O le atua e na te lea, tu mawaenga, i se upu e pa mai lona, i ona lau mutu. Amene, ko la fola e le atua. Mose, whai atu i tue ina, ia whawhasi ma moi uma, ma au mai e whaile pasika. Ia leli. Ma ma aila i o pou whaalawa uma lawa o tau whaituto. Fufui le toto lea. Amene. Le ngata i lea. I lunga o pou. E lua o whaitutoa. I le toto. Au a fōi nei aiso o tau e uwhafo atu. Sa ia opo i le tae au. Nonga wingo le pōle sa ui le whao matia ina o matua o i kupitu. Amen. O le matau tia, o le mana, o le toto, o Yesu ke wiso, o ia, o le paseka. Amen. Meila ia, a fio ane fo i le li na te fasia ai kupitu. Pe asi la fia e ia le toto i le la au whaalava, i lunga, ma pou e lua o le whai totoa. Ona so sopo ane leo le li i lea whai totoa. Na te letu ina atu, na te fasi o tia, e ulu atu i o tau fale e fasi ate o tau. Tau te tau sia fo'i le nei mea, o le tu la fono i ate oi, a toa mau whanau e wha mau lava. That's right. Praise the Lord. Ai vai e. It is the Lord. O le tu la fono. Mantua, o le tu la fono, o le tai tama, e wha tonu fo lau o i tātou. E ke le savali lor kula fomu, wa i le tausia le ami o tonu o le atua. Wa tātou le tausia le ami o tonu o le li. Praise God. Ka koke solia lor tu la fono, wha anu fosala lo i tātou. E ese le tāua. Wha meila i o le atua. Tau te tausia fo i le nei mea. Lono winga. E leo ma vai le mana o le toto o Yesu ke wiso. Na malingi mai lumo le sa tau o na ia ma ngalo i tatou umalama. E leo ma vai le mana leo le toto o Yesu. Mai whaafita uli. O ngā luenga le malo le pongsa. E leise e tingeia e le mana o le toto o Yesu ke wiso. Alleluia. Ia vi ia le li i le fiafi. So, I just want to, there's a scripture I want to talk about that links to why there's so much power in believing in the blood of Jesus. Amen. You know, as we highlight the blood, amen, during the Passover time, in the book of Ephesians, let me just find my book. Efeso, mua ya paipule fitu ile sifuru fitu. It clearly tells us about the importance of believing in the blood of Jesus. Amen. Amen. Praise God. All of just pass on as if they call it as I should go. So the episode we are going to talk about more. Yeah, paipule fitu ile sifuru fitu. Praise the Lord. Yep. Yeah, so just read out Psalm 1:1 and I'll translate that. Hallelujah.
o Paulo o le apostolo Yesu ke viso il finangalo le tua le au pa ia o e whātua fo ia ke viso Yesu. Ia iate au tau le alofa tu noa ma le manuia mai le tua lo tātou tama a toa ma le li o Yesu ke viso. Ia whaaftaia le tua o le tamao lo tātou o li o Yesu ke viso. O leu wha manuia mai a tātou I mea umalawa e manuia ai la le anganga I mea o I le langi. Are you reading the verse 7? Okay, verse 7. O ia fo'i wa tātou mau ai le tongi ola I lona totu. O le whaamangaloina o anga sala. E tusa ma le oloa whaulaki o lona alufa tu noa. Amen. Amen. That's verse 7? Yeah. Okay, so He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. That's the one name. Yeah. And then in verse 8 it talks about He has showered His kindness on us. He has showered His kindness on us along with all wisdom and understanding. Amen. So it talks about the blood of Jesus that has set us free. Amen. Vi ele tua pe o se whamanatu lea mo o ma o le tā ua le tā talitohu le toto. And us believing, amen, and acknowledging the blood of Jesus Christ. Amen. Praise God. Let me just read it further down. God has now revealed to us His mysterious plan regarding Christ, a plan to fulfill His own good pleasure. And this is the plan. At the right time, He will bring everything together under the authority of Christ, everything in heaven and on earth. Furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God. For He chose us in advance, and He makes everything work out according to His plan. Amen. So, ole tāua ia o lo miai le whaalatanga I le taimi nei ma lo whaataua ina o lo talitonu. Amen. You believing in Christ. Because I want to manatu le tangata was by accident that we became saved. Amen. Or it was because of so and so that invited us. You know, everything it goes according to God's purpose and God's plan. Amen. So the calling even itself that's upon you and your life. Amen. O le walawina ma le whaolaina o oe e avea ma tangata e talitonu I lo tātua li whaola. Amen. Please take note that it's all God's hand at work. Amen. So o lo whapea o na ngalua I pea I le mana o le angapa I e taitaina I tā ua. So I whaafouina ma toi whaamausuina pea le tā le tātou mafutanga ma lo tātou ali whaola. Amen. That's why we talk about the blood and we talk about the importance of why we acknowledge the blood of Jesus. Amen. You know, Jesus did not forsake us. Amen. Lo tātou ali whaola I tā ua I ona pōpua ngā fo'i ma le mea sa whaapea ona maliwai o ia whaamaina, but He went through it all because He remembered us. So His blood was shed for you and I. Sa malingi no toto, lona toto, ona oe ma'o. So there is power in that alone. Amen. Le tātou whaitawina po le pāseka ma le whaamalingina po le toto le manu ina ia whaapea whaamautuina ai makawa masausawina ai tangata I nei ona po. We are talking about Jesus Himself, you know, Amen. Taking up His cross and going through everything that He had to go through in order for you and I to be saved. So ele mama I lo tātua li whaola oe ma o ina ia mawhai o na tā mawale o na tanga lea ina ia mawhai o na tā sa o loto. So that we have this firm freedom, amen, to declare who He is, to say that by the power of His name, amen, to say that, you know, by His blood I am covered. Ya be esele fefe, ave esele fala me lave mai o le ali o le nei lalo langi ya o ma'o I le tasa walinga. You know, Jesus,
Amen. Jesus has done it all, and there is so much power in that. So awan i whaangalo-ngalo e le tangata o le whaamanasu fo i leo le tātou pokalame le nei afiafi. There is power in the blood of Jesus. E ia le mana i le toto o Yesu Keriso. Wherever you may be right now, po fea lava se mea lo whaakana e whaafonga mai fo i le nei live, at home, at work, and whatever you're facing, whatever mountain or storm you're facing. Awana ingalo ia te o le toto leo Yesu Keriso. O lo o iai le ola, o lo o iai le mana. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Ole vainga mua na tatou por kalame ni fiafi. Ole ai neta ua pe ona tatou faso. Ole ua uma ai sila mai alu te toi va ai mai mo i le vainga mua tatou sauningo le paseka pe ona faso inga i le sunga i le whaiaonga po le sunga fo le o ia ulali ma le sunga missionary alise lenga au mai lava nga matua ai au ili ma oto ma mai lava le vaenga mua tatou por kalami o le sauningo le paseka po le tausaminga leo le paseka o lo manino ai le talatalanga mai e le sunga ia ulale ma le sunga fo ia alise o le winga, o le tāua, ma mea lava. Ia o nea fiafi, lea laua mai al tatou vaenga mua. Nga o ngai highlight o le mea tāua o le tausa minga le nei. Ina i mawhai o na auange i kako au ne ngalo ia te i tatou o lo iai le mana i le toto. I ele li. Melona lua, le tatou te iai le tusi le matai o lua suma le ono. O i lea sa tau pule ai o stau longa sile fasioti ai Yesu. Mai la i o le whaitauina o upo le tua. Ua whaai o Yesu o ia upu uma. O na whetalai atu ai lea o ia i ona so. Ua o tau i loa a mawai aso e lua. O na whai ai lea o le paseka e tui nā tuai lea talii o le tangata ina ia whaasata roina. O na pō ia o whaapoto ai le au osi taulanga sili. Ma toia ina o le nuu i le maota o le osi taulanga sili e ingoa iaka iafa. Wa lātou tau pule i se mai lei e mawhai ai o na pue mawhasioti ai Yesu. Au wa lātou whapeane, au a le whaia i le tausaminga. Ina ne i whaanunu wai le nu. O fiu eso, ele wingo le pule o le whaanunu. Ese le ata mamai o toi ina sa moa i nga whaali wina le tuspa ia. Ese le popoto o tangata na urufia e le anganga o le atua. Sei sila i for Bureta ni fa mole Sara. Yeah. Fai tau mai le fai puna e lima fa mole. Chapter 26, right? Yeah. And verse 5. Okay, but not during the Passover celebration they agreed, so the people may riot. Hallelujah. O lea la kau pule la wali i e fasioti tu. E fasioti Yesu. A le fai mele tala tu spa ia. A ua lato whapeani. O ka ngaka ia lenga o whai a koe la wali ia le kongu le. Kau whaingi mai lei e fasioti e Yesu. A fai mai. Ua lato whapeani. A ua le whai ai le tau saminga. Ina ne i wha nunu ai le nu. Mana tua mai. I kau pule nga lava ia. O leva masila fia Yesu. Ele yo foi le kai me fala taina Yesu. O leva masila fia, o leva na ilona fina ngalo mea ia le akuku. Aleluia. Mea. O tau iloa mai asa lua ona fai ai lea ole paseka. Pe vai ai. E tu ina tuailea, le ata li o le tangata ina ia whaasata roina. So lau le kalangoa, u Yesu i onga so. Ai ngalu ngofo ka mong whape ngei mai a Yesu.
Aleluia. Ale ua profesai atu Yesu lona maliu. Lona whaasata roina. Aleluia. O le mea lea, makua i matautia i o le upo le atua matatoa. Wale mea mongi ai, e ua kele ngā whesili i tangata, a whai oi o le tupu, a whai oi o le atua. Nea mea ngā le lawe inga i Yesu o ia i lunga o le sātau. Amene. Ai ke lo whaingo fie i o le kati, o le tali, o le fuafuanga le atua, o le plana le atua. Na saue maliu, tanu mia, ma ia toi tū mai le tūnga mau. Ina ia tongi ola tangata o malama. Kusa lava po le alikapua inga, po le alikalikongunga, po le alawa le vaenga ngai ai, o le misiona le ana awina mai ai. Pera kala Yesu i lako whelafolafua inga lea ma le awali ia ma inga o makwa fiula wali ia kau whaini mai le. Matala Yesu. E sili atu. E le sili atu au i lo le na awina mai ya. Amene. Ngaku ua Yesu lo nga mamalu i le langi, na ia tu uolo na i tua i le langi, na ia le manatu se me whaoa lo na i tua, ai masaua ia makwai, o i le fatu o tangata. Sau ina ia langona o tatou tinga, sau ina ia langona lo tatou whalu maina, sau ina ia langona lo tatou to i pupu. Inga ia ave i ka kou, i le me sili o nga fina ngalo ya ile tua. Sau ina ia whaea oi, sau ina ia whaea i tatou uma. Inga ia koe o ka kou i le pa ia ma le mamalu o mamalu. Ia le tua. O le mea ka ua la le iei. O le matau tia ma le siti lese o le tua. O le kau pule ma le wali ia le kau whai whasi o ti Yesu. So le kau pule i fo le au skaulanga i il piko lea. A le whapokopoko Yesu maunga so o i lesi piko. Awa ko ke poli ama vai aso i lua. Ia ngau kou wa ai lea i le meo o ia tea. Aleluia. Al manga ia i o le mea lea. A whai fo i ngai ke kausi la fie le wingo le upu leo le wha nunu. E mai fo i a ka mai sau kou mengi lunga ki fisosoange i langa wa ungo whangau i ngei. A ese le mata ngō fio le upo le tua, mai uwhape ane i la tau, aua le whaia i le tau saminga. Pai vai e, lai loa le le wali ia. O le kaimi leo le misionga Yesu, le whapokopoko Yesu onso. Me ia la waenga i la waskaulang, aua. Aua ko ke o le kaimi le whapokopoko Yesu monga so la ngai loa mai e la wali i la leo ko wak. Ngai loa le o nga wha nunu wai leo le nu. Ia lo ka o kale upu o ngō. Ia le li tāua. Le tāua o le tausaminga leo le pasika. E le ngata o le mana o le toto Yesu. A o le mata utia. O le maluenga sa whai Yesu. Profesai Yesu lona maliu. Profesai Yesu le mea le au o le atali i o tangata. Ia le tua. Awe le mata utia. Ese le ofo ngia. Mea le tātou te whaftai e le li o na wana ngaruenga mamana. Ia o mawhai e ona. Ta pena ina le nei tausaminga ma le nei sauninga mo tātou umalawa. Leo o tātou maua i le manuia. Leo o tātou maua ia le whaamanu ianga. Whai e ona. Tātou mana tua pea le nei tausaminga na te pena ina e le tua mo tātou. Praise the Lord. I le luka e lusu manlua. Tai pas fulu ia e anga i la lusu fulu malwha. Pantua mai ia o nao vainga tā ua le tātou te anga ia nefia. Luka e luas fulu ma le lua. Ia whai pas fulu e anga i fulu malwha. Mai ona whetalai atu lea o ia te i la ua.
Fauta a o lua I to tono le ai. Tau te whaiai mai tangata o ave le vai o mea. Lua te muli atu ia te ia I le fale. E ulu atu ai o ia. Lua te whai atu I le matai o le ainga o whai mai le o ia te oi. Po oi whea le awhea api ai malo. Ina ia mātou a ai le paseka. O au mo so. Ona whasino atu ai lea e ia te o lua o le awhea tele o pito lunga. Ua uma ona teu. Lua te sa ungi ai le paseka. Mai vai e. Ona la o ai lea. Ua iloa ai. Pei ona whetalai atu. O ia te ila ua. Ona la sa ungi ai lea o le paseka. Wo o le tu aso. Ona ta oto ai lea o ia e tau mafa. O whatasi mai ia le au apostolo. E toa se fulu. Male toa lua. Kemi lea. O le usa ungi Yesu e fwele whamankunga. O le usa ungi Yesu I tapena ina o le whamantunga. Fono mai e loi kua mai whaalakainga Yesu. O le whaatai le li I nefiafi. Le ngata fo le avano o maua. O tuina mai e le missionary whapena ana whawawina e tatou au nanga. Leo mwhai e on tatou au ili mai ngai mea ka ua ia a. Ia le ni. Ia. So atu tina nefia. Tatou oi lor vaenga mulmuli o tatou whaasoa nei po. Amen. Praise God. You know, just going a little bit back to Matthew chapter 26, where we were talking earlier. Amen. Matthew chapter 26. Amen. It just, you know, if you read further down, it just explains what happened at the Last Supper. Amen. Amen. And it talks about, you know, just as Mike mentioned, you know, the time when Jesus was betrayed by his own disciple. Amen. He knew what was going to happen, and he even mentioned it to them. Amen. Praise God. You know, as they sat down, as they prepared for the dinner, the Passover meal. Amen. They were getting ready to eat, and then Jesus mentioned this to them. Amen. That, you know, imagine how they must have felt sitting at the table, and here they are, you know, getting ready and for this Passover meal, and then Jesus mentioned that one of you will, I tell you the truth, one of you will betray me. Amen. Amen. So you can imagine how they felt, you know, just looking at one another. You know, as we go through this life, kavaina pe o fo'i mai ai no tātou ali I whaola sa whapea o na puangatia o iei le ala sa upuleanga ina, you know, he was everything that we can think of. It's nothing new to Christ. So what I mean is that the disciples are sitting at the table thinking, hey, you know, we're all good. But then he mentioned this, that one of you will betray me. Amen. So imagine the drop in their hearts and how distressed they must have felt. Yeah. And look at one another like, who would do this? Who out of us would do this? Like, out of all the miracles, out of everything that he you know, was prophesying about, came to life, like out of everything that he has taught us about this life. Why Amen. So yes, his blood was shed for you and I. I wanted to take us to that table so that we know what it was like, because as disciples of Jesus, we would think that they are the most closest to Jesus. Sadly, le molimawa yutsala toia malemesa oilo na ia olanga ia malona ia for ilotso e fa'alataina lo tatu ali fa'ola. But at the end of all this, you know, I always look at Judah as the bad disciple, you know, like, why would he do that? But you know what? We cannot really explain,
but hey, it's all in God's hands. Mea lava lea safa pea ona wala ulia fo yuta ia as a disciple o lona vaivainga ia wai loa fo ia lea tua o le tangata lea o le aui mai ia le wha so ina ma le wha ataunu inga o le malingi ia o le toto lo tatu ali wha ola ma maliu wai le sa tauro mo o e maa. So it has to be done. Amen. So I guess the disciples never thought it would be one of them, amen, that will betray Jesus. In their minds, they probably thought it was going to be a war where they will protect and try and guard Jesus. But sadly, it was, one of their team was the one that betrayed Jesus. So it's a heartfelt moment for the disciples to be on the table. We look at Jesus and we say, he really had been through a lot. And so many times, even lava ile tatu savalinga, e upuleanga ina o e maau, e tangata vale ina I ta ua ono le tala le lei, ma le tatu ta mawhai lava e tutu, mo le nei, mo le malo, o le atua, amen, for us to stand firm and teach the word and share the good news to everybody, amen. So don't give up. Remember Jesus at the table. Remember that he has been there, he has done that for you and I to be set free. So amen. Do not worry, but let's just surrender everything to Jesus. Amen. Sitting at the Passover dinner for that last meal with the disciples, we just, we know in our hearts how it feels. Amen. Ile lau le tau samaanga ile nei fo'i paseta ia o the Passover meal that they were having with Jesus. Eva ai matoi manatua I taua ma le alofa I lo tatua li faola because he was getting ready. Amen. And he knew in his heart that it was coming. Amen. And it was a matter of looking at his father and saying, Lord, tama if I'm gonna fire lo finangalo. Amen. So but hey, that's what he did for you and I. That's what Jesus done for you and I. So I want to give up more fear. Do not give up. Amen. But we look at Jesus. Amen. We look at Jesus. Praise God. Amen. Amen. Ole tato tusi muli nefia fi ole yone sumar tolu. Ia lo fa ko lima ngai sumar fa ua mulu e Yesu o vai ona so. Ia la fa yuina tato poka la nefia fi ia ono tato time. He mai ona li lingi le ia o le vai le ipu e mulu ai. Ua mulu I vai ona so. Ma so loi ai le solo o ia fusi ai. Ona o atu le o ia Simona Pt2. A ua fai mai o ia te ia leli I e te mulu ea o vai. Ua tali atu Yesu ia te ia. O le mea o te whaia e te lei loa nei. Ai muli ane e te iloa. O fai mai Pt2 ia te ia. E te le mulu lava o vai o I le whaavau. O tali atu Yesu ia te ia. A fai o te le mulu ia te oe. E le ai sou tofi whaatasi maa. Ona whapea mai leo Simona Pt2 ia te ia leli ie. Au a lava na o wai. Au o lima fo'i a toa mola ulu. Ona whapea atu leo Yesu ia te ia o le ua ta ele. Ia tau o na vai ai mama umai. E le au ngao na mulu uma. Ua mama fo'i o tou. Ai le o tou umalava. Wawa sila fia ia le na te whalataina o ia. O le mea lea na ia whetalai atuai. Ua le mama o tou umalava. Ua o na muluina. O ia o la tou vai. Ua tango fo'i o na ofu matoi ta oto. O na whaapea atu le o ia te ila tou. Ua o tou iloa ea le mea ua o whaia ia te o tou. Tau te tā ua mai au, o le ao malelii. Ua le lei fo'i la o tau e whai mai nā, a wā au lava lea. Mai lai o Yesu,
o le nei a whai o atu le li male a o au wa o mulu mulu ina o tau vai e ta tau o na o tau fe mulu mulu wai o tau vai. Amen. Le laua tatu iai le vaenga mulu mulu o tatu po kalame nefi afi wa mulu mulu e Yesu o vai o na so. Ai mai ngai o inga lava ia mai le amatanga pe on tatu fe tau ina fe po lima nga ila lo sumal fa. E da o lo maku wa ngai o inga fa perfectanga. It's a prophetic act. Mea lava nga fai e Yesu o ngā luenga mga i o inga inga fai. Uso le makua matau tia la mai ona li lingi le ia o le vai le ipu e mulu mulu ai o mulu mulu i vai ona so ma solo iai i le solo o ia fusi ai ia le al ma ngai ai o le melenga o le whaasoa tina imagine na wa peo ka o le ilungo lau lau o Yesu le ia whaapea me Yesu ia te itau o seisio o urua ke rua e whalaka inga o le ase manatu e o ia tia no ingo kilkilo mai imagine le mea kupu le au so ingo veku Yesu. That's right. Ia leli ai sau i le mulu mulu ina o vai ona so ma makua i o a Yesu i le au wale sili o ngā maua lalu ma ia makua i momoli a kua i o ngā so o le misionga ma le au nganga ngā sau ai e whaia i le au wala maua lalu. Amen. Fe mai leo le o fe koe mai ona o tu leo o ia si mona Pt2 a ua fai mai o ia te ia leli e te mulu mulu e au vai o tali atu Yesu ia te ia o le mea o te whaia e te le iloa nei ai mulu mulu ane e te iloa fe mai Pt2 ia te ia e te le mulu mulu lava o vai o le whaavau tali atu Yesu ia te ia a whai o te le mulu mulu ia te oe e le e ai so tofi whaatasi ma. Amen. E se maka ukia o le o morka haka pepelu o le ai whea ku Yesu ai kalimai le ai whea ku Yesu ai kalimai wai le ngau o ai le inga wa i oe fo i oe ai whea mai Yesu ia ukalanga mulmulu o wai mulmulu mai mau lima wha mulmulu a mau mulo o lima e mulmulu mai molo ulu mai leo Yesu le ai Pt2 Simona uma o ngā mulmulu inga o vai o le wha mama ina o le wha ata ele ina uma lava leo o le tangata i ia leli mai o leo ata ele ia tau o ona vai ia le kioa perfecta o Isaia ai se ai vai ia e whai mai le a tau alanga perfecta o Isaia e mata ngō fie na wai lunga o maunga o vai o i la tau te au mai a le tala le lei. Alleluia. Ai o le taimi o le apostolo lu ese, sau le apostolo Paulo fai mai, ia whaase e vai ina o tau vai i sau ninga o le tala le lei. Nongo inga o isa lae, o le makua ka ua o vai. Amen. Ia se siaki fo vai, pesili fo lo makua por koe inga le fiafi po o a mai o vai. Ko mai o vai sa ka mai mulu mulu o vai. O le ata o le loto maualangu. Like I said tonight, every act, everything that Jesus did, it's a act. It's a prophetic act. O se matua i ngai o inga wha perfectanga. Nga makua i ali mai ai lunga le tangata moni, o lo i le tangata o Pt2. Mi eleri. Mai leo fai pues fulmatas. A wawa sila fia e ia, le na te whaalataina o ia, o le mea lea na ia whetalai atu ai, ua le ma o tau umalawa. Whese mea rua umanga mulu mulu e Yesu vai ala wari ia, ai sau Yesu whai mai, o le mea lea, ua le ma ai o tau umalawa, ai se alanga o sila fia Yesu. E ia ka haka le la sau ni whaalaka Yesu. E ia le. E wa umona mulmulu ina e iyo lato wai o tango fo i ona ofu ma toi ta oton fa pe atu le o ia ya te lato o tau ilo e le mea o whaia ya te o tau
pe e fōringa me whai ngōwhia whesira moku wai. Kau kongu ai loko leo so. Mako ai ulu ai loko leo wali ifsile Yesu. Mako i loa e ale mea le ngō whaia ia tauto. Amen. I ale. Langa ele kai me wha ki ngā ina i oto. E kai me wha tuapua ngātia ina i oto. Aia. E kako ke alu ai la wala mo wala. Le mamuri ina o le whi awo le tala le le. Amen. Mai leo Yesu. Tau te tā ua mai au o le awa o ma le lii. Ua le lei fo i la au tau e whai mai nā. A wā au lava lea. Mai leo Yesu o le nei. A whai o au o le lii. Ma le awa au. Ua o mulu ina o tau vai. E te tau no tau whe mulu wai o tau vai. Amen. Nungo winga ere kaunga ngakai i. Amen. Ngā mako i whaaki ngoinga fo i ai au so e o mea te mingi ia. Imagine e laku se ka ngakasau, mai o wai sa kwa mai mulu o wai. Ai lo mai ka lia ngō fie le si kerisiano po le si tangata sa mua se tulou le lea ko inga. Ngā se au wala e piko sili o ngā maua lalu ai. A o inga whaaki ngoinga. Le paseka sili. Le tupu o tupu. Le li o li. Amen. O le tupu o tangata iutaia. Sau wale ka ngaka sili. Sau whakingo le. Le sau ninga lea mulu ina o vai o ina o so. Se acha fo lea mo tato umala. Mai leo Yesu, okay. A whai o ko whai mai o le li. Okay. O le lei ngā ko ki whai mai ai. Ai a whai wa o mulu ina o tau wai. Ia o tau whe mulu wai. I o tau wai. Ka ua ke ai. Amen. Ese ma le tā ua. Whamanuia mai lea tua le nefeafi. Toi tui ngā tu tina ia o na whamatafi ilo tātou pokala me nefeafi. Praise God. Glory, hallelujah. Ia vi ia lea tua. Le pasoa ina kuela manti o hapa ia le neisi na le fiafi as we looked into the Passover, the importance of remembering it and the significance into our Lord Jesus Christ, amen, and the power of his blood. Ia whapea fo ia toi tatou tana ina le fio hapa ia le tua na ia mwhai ora wha mautuina ni mau ia e support ai fo i le nei le sona i le nei fiafi ia ilona hapa ia. You know, everything that we talked about, you know, in the times of Jesus and what he went through. Amen. Hallelujah. The Lamb of God, you know, no sin at all. Le seang sala as a maliu oia na ia mawhaia le tulanga ia te oi mao. So Jesus has done it all to set us free. Amen. E whapea o na whamautuina I pea lo tātou wala whaatuatua ia te ia, to manatua I pea. Remember all that he has done and everything that he had to go through for you and I. We know that God is still in control. Amen. E pule au au lo tātou atua I lo tātou wola. Amen. And everything that God did, you know, lona lofa tu no mo le tangata lea sa whapea o na tui whamautuina. And John 3:16, you know, God had to do it. Amen. God had to offer his beloved son for you and I because this is the only thing for you and I to be saved. Pau lava lea o le tauniola e mawhai o na suitulanga pe mawhai o na whaolai nai le tangata ang sala. Amen. For God so loved the world, he has given us his only beloved son. So whoever believes in him, amen. O ai lava talitonu no tatu ali whaola. Amen. In maua leola e whaavavau. So that's why it's very important. And it's such a joy to just be sharing about, you know, what Jesus has done. Amen. Ia beto whamanatuina fo I paseta ia po le Passover time and how people are still celebrating it, remembering the ceremony, the dinners, the meals that they celebrate over the years in the life in Israel. So
e vi ia ai le alofa ma le anga le lei o le tua ia na fiong pa ia. Amen. So we thank God for this time too. Whaftai fo i le mafuta mai, i le nei afi. Please like and share. And take time to read the Word of God. Amen. Praise God. Hallelujah. We yele tu ne fiafi. Mo le atu le nganga whaftai tele lava. Ia i le tatu ainga ne fiafi. Mas foi inisio i la tau whatoa toa i tau nuu mai i tatu pokalame. Ia i le sunga i le whafi au. Sunga i a tui maunga whaunga seve. Ia mase foi le sunga whawhiangainga ia lui lua. Whaftai tele lava le mafuta mai ne fiafi. Tole a soa. Tole a foa ia sepi teo. Whaftai mafuta mai. Amanda. Vine moni mea. Whaftai tele lava le mafuta mai ne fiafi. Ia e whatalofa atu ho'i ia whamuina. Le malu. Wa lesi wa tausili. Fatua ia whamuina. Whaftai tele lava le mafuta mai ia. Stasi fo i o sui whasalau o tatu o nganga. Ia po o le sunga fo i whaia onga ia sunia mapulusua. Whaftai tele mafuta mai melpone. Whaftai mafuta mai nea fiafi. Whaftai fo i te talo ma lole ngā lulue. So o lau koko. Whaftai mafuta mai. Whamamia le tua ia te oi male ainga. Taupa u sau leone. Whaftai tele lava le mafuta mai. Me se fo ia se uso lea i le sunga ia per amo mai wala. Ia whaftai tele lava le mafuta mai nea fiafi. Ofusina. Ia whatua o le li o le tū. Whaftai tele le mafuta mai nea fiafi. Ia sunga le wao ia fausa. Leone tapai. Whaftai mafuta mai. Whalupenga le ota. Whalupenga le toa. Ia Philip tutanga le wao. Whaftai mafuta mai. Ia tali. Waipalolo pele. Ia Mercy Salu. Ia mase foi le sunga i le whiaonga. Sunga le wao ia ulale i lepo. Ia le foi ua mafuta mai nea fiafi. Whaftai tele. Ia talitonu manatu e asfoto e whauau foi tatu o nganga. Ia ele i mailole lei. Ko le ale fufanga mo le asfo. Ia ono rotua i tatou i le sauningo le asmaliu. Fatua ia whafawina. Ia tainio le apia lua. Whaftai mafuta mai nea fiafi. Lofa atu le sunga le whawhengainga. Ia Pastor Sara, ma lo lava le whamalosi neiva yaso. Anga lei anga lofa, tai mafuta mai, lofa moe malainga Nora, le atinganga. Whaftai te, le lawa pa lepa pelesia. Pe staff wale mai yawa oiso. Ia. Ameke moku, whaftai te le mafuta mai nea fiafi. Ia ole tawhine le a lau yula kaisa foa. Whaftai tele lawa le mafuta mai nea fiafi. Whai tele. Malo whaftai talo a ioso tuitama. Ia oia masunga le missionary alise. Whaftai mafuta mai. Ti resa tua lau lelei. Afu tonu mai vau. Tina talo ia afu tonu mai vau. Sunga le au ia moi aia. Le ngā skelen. Whaftai uso le mafuta mai. Malo le ngā lue whaneva yaso. Moli Tanielu 5, whaftai te le lava, ia, ia whai moli mealof anga, ia tinai a Ropeta, tinai whatua ia taele, whaftai te le lava mole mafutaina o le tatou o unanga ne fiafi, ala i le tatou pokalame, po le waenga lona lua, ia o le tausaminga o le pasika, ia i pei ona tatou iai, ia e mea te nei matina, ia iai le anga le lei o le tua ia te oi malu a inga le fiafi. Ta tono le tu ina fwele lea noe al loa. Ona o le tatou te ilunga o le upo le tua. Ia whaifoi o lo i whaafonga ma le fiafi ma i whalongolongo mai. Ia i le upo le tua. I te le talia Iesu e whai ma li ima whaola i lo so i fua. Ia o se awanoa le lei. Le nei mo oi. Ia e masi foi. Mai foi o whaafonga mai o lo mana o mia. Se te talo, ia wa foi le toi wha malusia o le lua mafutanga ma le li o Iesu Kiriso. Ia o se awanoa le leile a mo tatou. Ia o la tuna atu tinai na te saunia le talo le whautanga. Ia wa le tatou awanoa wa mai le li. Ia o na wha mai ai leo tatou pokalame le mea fiafi. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Let us pray.
Heavenly Father, we have accepted your word tonight. Matutaliaina na wakihapaia tamale na yafiafi. O elava Yesu Kiriso o le matawala imalo o elava Yesu Kiriso. You are the only way. Lord Jesus, we come to declare and to say it out loud all together. As believers of you, Christ, we believe in you, we believe in the power of your blood. Mato talitonu le malusi angalo toto, mato talitonu sa emaliu, mo imato sa emaliu, ma etoitu my you. Lord Jesus is our Savior, our Lord and Savior, we believe in you. Mato talitonu iate o Yesu Kiristo. All that we are in this life, we are nothing without you. We thank you, Jesus, for the power of your name. We thank you, Jesus, for the power of your blood. We thank you, Lord, for the guidance of your Holy Spirit and the guidance of your word in our lives. We truly accept you into our hearts. Mato taliaina o Yesu Kiristo yo mato loto lene yafiafi. O lava lo mato ali'i mo lo mato faola. We have freedom, we found life in you. We thank you, Jesus. We have accepted you in our hearts tonight. In your mighty name we pray and we all say amen. Hallelujah. Amen. Tama mato whakataitele ne fiafi. Yes, Lord. Mato whaial ne te talo o te talo o whaalatanga le li. Ni whaiona whanau whatupu o Yesu yo mato loto mo mato wanganga. Na yo matou I loa le moni o oe Yesu. Na yo matou I loa mo matou mauti noa. Le taulanga tutasi na saunia. E lo matou li'i mo lo matou whaola. Na yo matou maua le tongi ola lea. Wa o matou lava tangata sala o te tatalo le neia fiafi le li'e. I au whaamanu yanga. E ala I lau whaamanu longa. E ala I manui o le tino. E ala I manuia whaaleanganga. Ma tau te whatunuina I le suafa, e sili I suafa malawa le ne fiafi. Anga le le atu o e tamai o matou ainga. Mai se si o matou atu no pele o Samoa. Ia iai le atua lo au whaamalolo. Ia le atua lo au lave ai. O lo au whaola le li ie. Na ia lawe ina nganga o Samoa tama. Mai se nganga o lo tangi mai ala le li o lo mana o mia le whaola tanga. Tama le nea fiafi. Tu mawatu ia te oe lo lava vi inga. Nei maso umai o I le whaavau. Whamangalo I mātou tama o I mātou lava o tangata sala. Masi sei lumo o lau sila whangapaia. Whaamamaina I mātou I le toto leo le tama I māmoe. Whaamamaina I mātou tama. I le nei afi mai o mātou soli tula fono, mai o mātou wanga sala. Ina ia tau a mioto nuina I mātou le li e, mai o mātou sauwhanga I lo malo e whaavau. Whamanuia le li lau o whainga luenga tofi so se whata whai taulanga. Wao sina sino le tala le lei, ia I le tua o manuia, wala lato tapua inga. Mai se le li e le malosio I kalesia, nuu ma inga, ia iai le tua lo wanga le lei tama. Mato maua le malosi mai a te oi wha wau ai le li I lo mato wala awina. Anga le tua I fuafanga toi o newa yaso I so se polkalame ma so se au nanga. Mai se le li o tape nanga uma le li e sauninga. Ole e seta le li e. Tono e kalesia I ai le tua lo wanga le tama. Sa au ne toi fo I mato a inga le po e mai se fo I Samoa wha funga mai. Ia iai le tua o manuia le matou talo e wala atu. Ia Yesu le paseka sili. Amene, amene, amene. Ia, kafta I tele Samoa I lo mafuta malinea fiafi. Ia mai a te nei ma le tina. E umuli atu le nganga whafta I tele lava o na la autou lango, la autou te talo, la autou whaatonga. I le au ma le pō, I le au tatalo. Pafta I tele lava I la autou ngā luenga whai pēa. Ia o loo mawhai I pēa o na maua le malosi.
mau le whaamalolonga le tua I so o se au auna, I so o se au aunanga, a wā le fina ngalo le tua. Nea fiafi, manu e tele lau whaasausaunga sa moa, ono Yesu Keriso. Amene, amene, ma amene.